okushabuku kwayitabwamwe abantu bingi. Omukuburra kwe Archbishop Lambert yayibembeza ekigambo kya rukundo. Yamanyisa abantu ngo bashemerere kumanya ngo Yesu akabafera ha musharaba. We Minister w'iby'amatungo Lieutenant Kanu Bright Rwamirama yashabira ahakanise y'amasha Church of Uganda kandi yashaba bicereza okushabira mukamukuru w'ihanguro kushasha. Sunani kanisa Reverend Mushabiri Jeneti Pastor Mama witu wihanga umanya no mutwe kanisa mununga ukuba hokwe kareta injawuro mu macyara no makageitu abukuruko kanu yunaranga kandi akakimanyisa. Rwamirama yashaba n'abantu okufayo munonga hakukora warokoka hati nurokokire nyuma abazi bona nubatindiriza. Amina. Kandi bona ahambirwa Yesu Kristo nubaguriya. Amina. Sungwenu ebyenyuma mbitarwanu koro tarampagire nanka mbitarwanu kure entunguka yisingiro abo niyo kuru munonga. Mu district ya Ibanda ahakereze ya St Peter Catholic Center Pascal bajaguza barwegurenje ya Bikira Maria. Ekitambo cha misa cyayebemberwa mu kwezi wa bwana mukuru wa mabono wa parish Reverend Father Julius Nkahebwa. Yabanzana no kugamba bimwe habiru kwata hacireki. Ebiro makumyana tutebekanisiza ikiro cyeri izoba okuzaguza rukundo yarahanga yatugirire okurabira umwana we namuhereza omunsomo okutufera nyowe niwe abasisi. Ahabwo kugira ngo Yesu Kristo okuza kuhika aha kuzoka akabanza yabonabona abakristo bashabwa okuzira okugumisereza. Itoba kurasa ba Kristo tuturahare nawe omurugendo rw'itu rw'enseji natoreka kugira ngo osasu bokonorabamo okubona bono korukurabamo okugumirwa okorukurabamo omanye ngo amwerwa byo nebyo byona amwerwa byona nabaryo kushemerwa. Okushabuku kwahikwaho n'abamwombe bembezi ba district ya Ibanda. Abakristo bakagera ovunanizibwa bacwa mukombeka enju ya Bikira Maria nangwa bakagikora dabo enju ya Bikira Maria pavilion enju yo murembe bajombeka akasente abakristo abakwikiriza mu ruhanga barundana sente kurwo mu maka akushare misha kubareba mutembe yare oyihayokoraki nyenchakaro mwana babijira school fees kora beno indagura necklace jiprani injira kereta harpa prarwa utakoraki. Amakuru agagasha kwa Ali Waswa na Timothy Mushabe.